Job Okiror ngisi era etutoren ka ewadi kanlo itungalu ekotosi alomato ma atukotona abala Okiror ebe Paul aingadis ara iwadi kaunos itunga toma atukotona narai ebuni aito Paul ikalia ka Akoriok ijaine ikitolosi program le ya utapuga na isanaki ni Akoriok tete kenyelo mnete aingadis neja yapuga na ni tojo katra puga na apuko kina Akoriok ko Uganda kinga one National Pharmacy Bank Uganda da Ebunit Subu papa papu ne bala be first world countries yata kitokiror ebe Rena na sodit Akoriok achamakin ibore kwana tayen abunere neda isinyiko kitorngesi Akoriok alamara tukoto na kanu aime down mamera Akoriok boni itunga ke rel wa Uganda na arai egura okolo Uganda ngesa corona lo stai wadika a family company kede URSB olomundo dongeso swamaelo e market lo ike korion kedi capital e jayi era company ngese moy kidinges mambo akorone buna anyulikia ni kede interest na lemi charging IT commercial banks na re bank alipukoni mamera ile lo sai charging interest tinle mukolo era aruchokiton nasi ko Katakwi district ngesi ebala ebe jasi kesi aitutoe Akoriok noino kanu apukor aingadis na soditina Akoriok ko Akoriok neda ekotor kesi Akoriok lu ikidioko orasa kwatakanya Kamin district lom timemban ne dotosi kaisare do imuno so adum enamba do chak kwatakanya pe anwe alomar National Farmers Bank o minimum